왼쪽에 있는 것은 탄삼 배양근 생식이고 주로 암 환자나 면역력이 떨어진 분을 위해서 제일 많이 추천하고 있습니다. За одоо энэ зүүн талд байгаа зурган дээр хоол бол зэрлэг хүн орхиодог найрлагатай хоол бөгөөд энэ нь хавдрын өвчлөлттэй хүмүүс эсвэл дархлаа одоо хит унсан ийм сул байгаа биетэй хүмүүст одоо зориулагдсан хоол. 정말 최고의 생식이지만 그러나 가격이 조금 비싸기 때문에 특별하게 암 환자 위주로 많이 전하고 있습니다. За их онцлог найрлагатай, сайн найрлагатай учраас үнэтэй гэхдээ голцоо одоо хавдрын өвчлөлттэй хүмүүс зориулж одоо зөвлөдөг хоол байхгүй юу? 그러나 특별하게 또 몸이 안 좋아서 내가 몸의 빠른 회복을 원한다면 그런 분에게도 산삼 배양근 생식은 큰 도움이 될 수 있습니다. За магадгүй одоо миний бие ерөнхийдөө жоохон тааруу байна. Бүх талаар үйл ажиллагаа муу байна гэвэл бас ийм үед энэ хоолыг одоо хэрэглэх юм бол маш сайн сэргээж өгдөг. 자, 오른편에 있는 것은 바라 생식입니다. За баруун талд байгаа нь болохоор соёолж гэдэг хоол. 생식을 처음 먹거나 혹은 일반 식사 대용식으로 매일 먹기 제일 좋은 그런 제품입니다. За анхудаа энэ хоолыг сонирхож идэх гэж байгаа хүмүүст болон ерөнхийдөө өдөр болгон тасралтгүйгээр хэрэглэх ийм боломжоор хангах хоол нь энэ соёолж гэх хоол байгаа юм. 가장 좋은 것은 매일 아침마다 두 가지 중에서 한 가지를 매일 먹는 것입니다. За тэгэхээр чухал зүйл нь юу гэхээр одоо өглөө болгон өдөр бүр энэ хоёр хоолны аль нэгийг нь одоо байнга идэх нь угаасаа их чухал юм байна. 다시 말하면 질병을 예방하거나 내 건강을 지키기 위해서 생식을 하루 한 끼 먹는다는 이야기입니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та өдөрт одоо энэ нэг хоол ингээ байнга идэж байгаа шалтгаан нь ужиг өвчлөлүүдээс урьдчилан сэргийлэх, за эрүүл мэндээ одоогийн байгаагаар нь сайн хадгалах, үйл ажиллагаа сэргийхийн төлөө энэ хоолыг идэх нь зохистой гэсэн үг. 그런데 몸이 좋지 않을 때 내가 조금 개선하고 싶을 때는 생식을 점심과 저녁 혹은 아침과 저녁 이렇게 하루 두 끼 혹은 세 끼를 생식으로 드시면 굉장히 빨리 몸이 회복이 될 수 있습니다. За хэрвээ бие маань нэг л ядруу байна, арай нэг сэргэлт хэрэгтэй, шинжилт хэрэгтэй байна гэж үзчихвэл та нэг бол өглөө орой идэж болно, эсвэл өдрийн одоо өглөө өдөр 3 гэсэн байдлаар 3 удаа ч гэсэн идэж болох нэ. 처음 생식을 먹을 때 약간 배가 고플 수 있겠지만 많이 고프면 생식을 먹고 일반 식사를 조금 더 해도 상관없습니다. Анхандаа идэж байхдаа энэ хоолч нөгөө яг эзэн мэдрэмж сайн өгөхгүй өсөх тийм мэдрэмж өгч болно. Гэхдээ та энийг эзний дараа өөрийн энгийн хоолноос баг зэрэг араас нь бас идэх боломжтой. 생식은 이미 한국에서 27년 전부터 많은 사람들에게 지금까지 생식이 판매되고 있습니다. За энэ амжилтанд хоол нь Солонгост аль хэдийн 27 жилийн өмнөөс эхэлж гараад хэрэглэгдэж байна. Одоо ч гэсэн худалдаанд гарсаар байна. 보통 어떤 식품도 보통 10년 이상 이렇게 계속해서 제품이 판매되는 경우는 굉장히 드뭅니다. Ерөнхийдөө ямарваа нэгэн бүтээгдэхүүн ингээ 10 жил болж ижил те одоо яг зах зээл дээр доктортой буюу урт хугацаанд оршин тогтнолоо гэж үздэг. 그러니까 27년 이상 판매가 되었다는 것은 생식의 효과가 그만큼 확인이 되었다는 이야기입니다. Тэгэхээр 27-оос дээш жил одоо энэ хоол маань зарагцаар байна гэдэг чинь тэр хэрээрээ үр дүн үзүүлсээр байгаа гэсэн утга шүү дээ. 지금도 많은 암 환자들에게 생식을 꾸준히 전하고 있습니다. Одоо ч гэсэн хавдрын маш олон өвчлөлттэй хүмүүст энэ хоолыг одоо зөвлөсөөр хүмүүс идсээр байгаа. 그리고 암 환자분들 가운데 생식을 먹고 좋아진 분들은 또 다른 분에게 계속해서 소개를 하고 있습니다. За тэгээ хавдрын өвчлөлттэй хүмүүс нөгөө эмчилгээний хажуур энэ хоолоо идсээр биеийн сайжраад цаашаа бас бусдад ингээд дамжуулсаар байгаа юм. 그런데 내가 경험이 있어서 확신이 있다면 자신 있게 전할 수 있지만
내가 생식에 대해서 잘 알지 못하는 가운데 생식을 전하게 되면 고객이 꾸준하게 계속 먹기가 어려울 수도 있습니다. За би өөрөө энэ туршлагаар амсаж үзээд багттай итгэл тэр зүрх сэтгэлийн хандлагаар бусдад дамжуулахгүй юм бол одоо бусад хүмүүст би тодорхой нөө зөвхөн мэдлэг дамжуулах юм бол нөгөө хүмүүс маань урт удаан хугацаанд тогтмол идэж чадахгүй байх болно. 그래서 생식에 대해서 내가 많이 알고 또 확신이 있다면 고객도 마찬가지로 그 확신을 가지고 꾸준히 계속해서 먹게 되는 것입니다. Тийм учраас энэ хоолны талаар би өөрөө амссан туршлагатай, баттай, сэтгэлтэй байж дамжуулах юм бол нөгөө үйлчлүүлэгч хүмүүс маань бас тасралтгүй байнгын хэрэглээгээ болгоно гэсэн санаа юм. 그래서 지난주에 이어서 계속해서 생식이 왜 좋은지 공부하도록 하겠습니다. За өнгөрсөн 7 хоногийнхаа үргэлжлүүлээд энэ амьд шимт хоол нь яагаад одоо эрүүл мэндэд сайн бэ гэдгээ цааш үздэцгээе. 생식이 왜 좋은지 간단하게 요약 질문을 했고 대답을 해보겠습니다. За энэ амьд шимт хоолнд ингээд товчхон асуулт тавиад хариулсан энэ зүйлээр та бүхнийг одоо үр дүнгийн тухай таниулж өгье. 생식을 잘 모르는 사람에게 생식을 전하게 되면 대부분 첫 번째, 왜 생식을 먹어야 하나요?라고 질문을 받게 됩니다. За энэ амьд шимт хоолны тухай сайн мэдэхгүй байгаа хүмүүст ингээд дамжуулахлаар нөгөө хүмүүс маань яагаад заавал энэ амьд шимт хоолыг хэрэглэх идэх ёстой юм бэ гэж асуудаг. 그리고 본인들은 밥만 잘 먹으면 되지 않나요?라고 생각하기도 합니다. За тэгээд одоо идж байгаа энэ хоолоо сайн идчихэд болохгүй юу гэж бас асуудаг байна. 그런데 현실적으로 내가 집에서 밥을 먹거나 바깥에서 음식을 사 먹게 되면 골고루 다양한 반찬을 골고루 먹기가 힘이 듭니다. За гэтэл бодит байдал дээр бид нар гэртээ ч тэр одоо гадуур ингээ хоол аваад худалдаж идсэн ч гэсэн бид тэр хоолыг яг тэнцвэртэй хооллолт эсвэл олон төрлийн одоо хачир хэрэглээд идэх тийм хоол олдох нь амаргүй юм аа. 아마 각자가 자기 집에서 내가 매 끼마다 예를 들면 아침이나 점심이나 저녁 어떻게 식사를 하고 어떤 반찬을 만들어 먹는지 생각해 보면 바로 알 수가 있는 부분입니다. За энэ хэсгийг та магадгүй өглөө өдөр орой гэртээ би ямар юм бэлдэж идээд байгаа вүлээ гэд тунгаан бодох юм бол бараг ингээд мэдэж эхэлнэ. 그리고 두 번째는 칼로리는 굉장히 높지만 그 필요한 영양소가 부족하게 됩니다. За тэгээ бид нар одоо илчлэг өндөртэй юм хоол идчихэж байгаа ч гэсэн үнэндээ шаардлагатай шимт хичээлээ авч чадахгүй юм дутагдaltaй хооллолтыг байн хийдэг гэсэн санаа. 예를 들어서 몽골 분들은 고기를 좋아하기 때문에 주로 육류는 많이 섭취하지만 반면에 채소는 아주 적게 섭취하고 있습니다. За бид нар ялангуяа одоо монголчууд махан хүнс их хэрэглэж байна. Тэгэнгүүт илчлэг байгаа ч гэлээ нөгөө талд хүнсийн нохооны хэрэгцээ их бага хэрэглэж байгаа учраас одоо энэ шимт хичээлийн дутагдал гэдэг зүйл бий болоод эхэлдэг. 그 몽골에 있는 남성분들의 평균 수명이 66세라고 지난주에 말씀드렸습니다. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт нөгөө судалгаанаас харсан шүү дээ Монгол эрэгтэй хүний дундаж наслалт хэдвэ гэхээр 66 орчим те. 그런데 현재 한국 남성들의 평균 수명은 약 80세입니다. За гэтэл солонгос эрчүүдийн дундаж наслалт болохоор 80 гэж гарч байгаа байхгүй юу? 그러니까 평균 수명이 약 14년 정도 차이가 납니다. За тэгэхээр энэ хоёрын хооронд одоо 14 жилийн ялгаа гарч байна шүү дээ. 물론 여러 가지 원인이 있겠지만 그중에 가장 대표적인 것이 결국 먹는 음식과 상관이 있다고 생각되고 있습니다. За мэдээж маш олон одоо учир шалтгаан байлаач гэлээ гол одоо төлөөлөл шалтгаан бол их төлөв одоо энэ хооллолтой холбоотойгоор альва асуудал үүсч идэг гэдгийг л тайлбарлах гэсэн юм. 특별히 칼로리가 높은데 덜 조금 움직이는 경우는 자꾸 뱃속에서 영양분이 저장되기 때문에 자꾸 살이 찔 수밖에 없습니다. Жишээлбэл илчлэг өндөр хоол те тэгээд
шаардлагатай шин тэжээлийн дутагдaltaй хоол идэхлээр энэ калорижийг итгэхээр одоо нөгөө хуримтлал бий болгоод бид тийм ээ. Тэгэхээр задрахгүй байна гэсэн үг байхгүй юу? 우리가 가장 중요한 탄수화물, 단백질, 지방만 섭취하면 된다고 생각하지만 그것뿐만 아니라 작은 미네랄 영양소를 같이 섭취해야 내가 먹은 음식이 완전히 소화되고 내 몸에 흡수가 될 수 있습니다. За бид нар одоо ингээд магадгүй тодорхой хэмжээний амттан за илчлэг ихтэй хоол те за ямар нэгэн цардуулч мөнгө холиод идчихлээ. Гэтэл энэ эдсэн зүйл маань заавал ямар нэгэн тодорхой хэмжээний минерал одоо шим тэжээл ногоо орж ийж тэрийг задлаад задлангуудаа бас очоод шингэх ёстой энэ үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа байхгүй юу? 그래서 야채나 과일 같은 것을 같이 먹어주는 것이 좀 중요합니다. Тийм учраас энэ жимс юм уу одоо хөлсний ногоог хамт хэрэглэх нь зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага болдог гэсэн үг. 그런데 생식에는 60가지 정도의 다양한 원료가 들어있기 때문에 한 포만으로 우리 몸에 필요한 영양소를 골고루 섭취할 수 있습니다. За гэтэл энэ амьд шимт хоолны нэг ширхэг уутанд одоо 66 төрлийн ийм найрлага орсон байна. Тэр дотор байгаа найрлага маань бидний биед хэрэгцээтэй бүх тэр шим тэжээлийг одоо өгч чадах хэмжээнд савлагдсан гэсэн үг. 그리고 보통 집에서 식사를 하게 되면 본인이 좋아하는 반찬 위주로 먹거나 또 골고루 먹지 못하게 되는 경우가 대부분입니다. За гэтэл гэртээ бид нар хоол хийгээд идэхээр өөрсдийнхөө нөгөө дурладаг төрлийн зүйлсээр одоо хоолоо найруулад идээд байгаа байхгүй юу? За тэгэнгүүтээ их идэх ч юм уу тийм ээ. Нэг талыг барьсан хооллолт гэсэн үг. 그런데 생식은 이 한 포를 물이나 두유 같은 데 타서 먹게 되면 60가지 반찬을 한꺼번에 섭취할 수 있는 효과를 얻을 수 있습니다. За гэтэл та нэг уут энэ амьд шимт хоолыг усанд юм уу нөгөө юуны сүнд бандууны сүнд ингээ найруулад уулаа гэхэд та 66 төрлийн хачрыг одоо нэг дор идчихэж байгаатай тэнцэж байгаа байхгүй юу? 또 보통 바깥에서 음식을 사 먹거나 과자나 빵 같은 걸 먹게 되면 각종 첨가물이나 몸에 나쁜 유해 물질을 섭취하게 됩니다. За та гаднаас хооллох эсвэл одоо ингээд гаднаас бэлэн бүтээгдэхүүн ч юм уу те янз бүрийн хоол хүнс аваад идэхэд тэнд дандаа химийн элемент өөрчлөлт орсон тийм одоо зүйлсүүдийн найрлага их одоо холилдож ирдэг гэсэн үг. 그러니까 바깥에서 사 먹는 음식, 패스트푸드, 또 편의점에서 먹는 음식이 결코 건강한 음식이 아닙니다. Тэгэхээр гаднаас идж байгаа тэр түргэн хоол те хагас бэлэн бүтээгдэхүүнүүд одоо эсвэл тэр хийж байгаа хоолнууд чинь үнэндээ эрүүл хоол бол байхгүй байгаа гэсэн үг. 몽골에도 한국의 편의점이 굉장히 많이 지금 있습니다. За одоо энэ Солонгосч бай Монголд ч бай энэ хоолны газрууд маш их байгаа шүү дээ гадуур тий. 그런데 저희처럼 이렇게 건강에 대해서 공부한 분들은 편의점에 들어가면 사실 먹을 게 하나도 없습니다. Тэгээ нөгөө эрүүл хоол идээс сурцсан одоо бид нар шиг хүмүүс бол тиймэрхүү газруудаар орохлоор үндэ идэх юм ингээ олддоггүй. 왜냐하면 편의점에 들어가 있는 모든 음식이 대부분 다 가공식품이고 또 인스턴트 위주의 맛을 위주로 한 음식이기 때문에 건강한 식사가 아닌 경우가 많습니다. За яагаад тэгэхээр энэ гадна талд худалдаалагдж байгаа энэ хоол хүнсний бүтээгдэхүүнүүд чинь голцоо хувирсан тэгээд хит их да нөөшилчихсэн хувирлд орсон юм хүнсний бүтээгдэхүүнүүд байдаг учраас эрүүл мэндэд сайн бус юм. 그런데 생식에는 몸에 나쁜 물질은 하나도 들어있지 않습니다. Гэтэл энэ амьд шимт хоолнд болохоор хүний биед одоо сөрөг нөлөөтэй ямар ч одоо найрлага огт ороогүй гэсэн үг. 생식에는 자연 그대로 살아있는 영양소를 내가 고스란히 먹을 수 있기 때문에 생식은 정말 최고의 우리 몸을 위한 음식이 될 수 있습니다. Тэгэхээр нөгөө байгаль дээрх тэр бүх амьд организмыг тэр чигээр нь бидний биед яг тэр байгалийнхын байдлаар нь оруулж байгаа учраас энэ амьд шимт хоол бол үнэндээ
одоо биед хамгийн шилдэг эрүүл мэндийн хоолой гэж хэлж болно. 그래서 우리가 생식을 고객들에게 전하게 될 때 단지 생식 한 포를 판매하는 정도가 아니라 정말 이 생식을 통해서 고객분의 건강을 지켜주는 아주 중요한 일을 우리가 하고 있는 셈입니다. За бид нар энэ хоолыг бусдад танилцуулахдаа зүгээр нэг юм ууд савлгаатай ингээд идчихэр гэдэг хоолд санал болгоод байгаа юм биш. Энэ нь нөгөө хүний эрүүл мэндэд урт удаан хугацаанд маш их тус нэмэр болох тийм сайн зүйлийг дамжуулж байгаа гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. 그다음 두 번째, 왜 암 환자가 생식을 먹어야 되는지 알아보겠습니다. За яагаад одоо хоёрдугаарт нь хорт хавдартай хүмүүс энэ амьд шимт хоолыг идэж хэрэглэх ёстой вэ гэдэг тухай харцгаая. 첫 번째, 암 환자는 잘 먹는 게 중요한데 이때 잘 먹는다는 의미는 그 몸에 필요한 영양소를 골고루 섭취한다는 뜻입니다. За хавдрын өвчл туссан хүмүүсийн хувьд болохоор их зөв сайн хооллох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр зөв сайн хооллоно гэдэг утга нь нөгөө бие махбодд нь хэрэгтэй шимт хичээлийг яг тэнцвэртэйгээр авч явах ёстой гэсэн утга байгаа юм. 따라서 그 영양소를 잘 섭취하면 면역력이 정상적으로 회복되고 모든 치료에 도움을 줄 수 있게 됩니다. За үүнээс үүдээд нөгөө шимт хичээлээ зөв хангалттай авчихлаэр дархлаа нь хэвийн байдалтай ороод аяанда тийм ээ. Тэг бүх төрлийн тэр эмчилгээнд нь үр дүн үзүүлэх ийм дэмжлэг болдог гэсэн утга юм. 그 항암 치료를 하게 될 때 면역력이 너무 떨어지면 항암 치료를 계속 할 수 없게 됩니다. За жишээлбэл хим эмчилгээ хийгдэх үед нөгөө дархлааны эсүүд бүгд одоо устгагдчих чинь унчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаашаа нөгөө хим эмчилгээгээ хийх боломжгүй болох хүртэл ийм одоо бэрхшээл тулгардаг. 그런데 환자분들은 항암 치료할 때 밥맛이 없기 때문에 음식물을 먹기가 참 어렵습니다. Тэгэл бас хим эмчилгээний үеэр нөгөө өвчтнүүд маань одоо хоол идэх ямар сонирхолгүй болчдөг. Тэгэхээр тэдний хувьд одоо хооллолт их чухал үе байхгүй. 그런데 생식을 물이나 두에 타서 먹으면 아주 편안하게 간편하게 먹을 수 있기 때문에 영양 공급에 확실하게 도움이 됩니다. За гэтэл энэ амьд шимт хоол чинь зүгээр л усанд найруулаад ингээд бараг уучиж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт нөгөө зөв хооллолт бас арай хялбар бас маш амархан нөгөө авах ёстой шимт хичээлүүдэд хурдан авчиж байгаа юм. 그리고 그 생식에는 그 다양한 식물이 들어있는데 그 식물에는 우리 몸을 치유하는 물질인 파이토케미컬이 들어있고요. 그게 강력한 항산화제 그리고 항암제 역할을 하고 있습니다. Тэгээ нөгөө амьд шимт хоолны найрлага нь маш олон төрлийн ургамал хүнсний ногоо жимсг агуулгадж байна. Тэгээ эдгээр одоо агуулмж маань фитохимикат гэдэг хүчтэй ийм антиоксидантыг агуулдаг. За энэ нь биеийг одоо эдгэх бодис байгалийн одоо бодис шүү дээ. Тэнгүүтээ хавдрын эсрэг бас бодисыг одоо тэр үр гүйцэтгэдэг бодисыг агуулдаг гэсэн санаа юм. 그리고 생식에는 섬유질이 좀 많이 들어있기 때문에 변비를 예방하고 또 몸속에 있는 독소를 빼내주는데 도움이 되기 때문에 자연적으로 건강할 뿐만 아니라 면역력도 좋아지게 만들어줍니다. Мөн энэ хоолнд одоо эслэг их баялаг агуулгдсан байдаг. Тийм учраас өтгөн хаталтаас сэргийлэхээс гадна биеийн дэх хорыг гадагшлуулахад туслана. Гидсний эрүүл мэнд сайжирч бас бидний биеийн дархлаач гэсэн сайжирдаг байна. 그리고 어떤 이제 생식이 건강에 도움이 된다는 어떤 근거가 있나요?라고 물어볼 수도 있습니다. За магадгүй бас хүмүүс энэ амьд шимт хоол чинь эрүүл мэндэд тустай гэдгийг нотолсон зүйл юу байгаа юм бэ гэж асууж магадгүй. 생식에 들어있는 신운, 효소, 엽록소, 그리고 비타민, 미네랄, 섬유질 등 살아있는 좋은 성분과 영양소가 우리 몸의 면역 체계를 정상화시켜주기 때문입니다. Амьд шимт хоолнд агуулгаддаг энэ үрийн соёолж тийм ээ соёо фермент, хлорофилл,
витамин, эрдэс бодис, эслэг зэрэг нь энэ амьд сайн найрлал бөгөөд шимт хичээлүүд нь бидний биеийн дархлааны тогтолцоог хэвийн болгоход тусалж байгаа юм. 두 번째, 특히 생식에는 파이토케미컬이 풍부한데 이것이 질병을 예방하고 부작용 없이 치료하는 천연약제의 역할을 한다는 것이 과학적으로 증명이 되었습니다. За ялангуяа энэ амьд шимт хоолнд фитохимикал энэ найрлага их байгаа бөгөөд энэ нөгөө өвчнөөс урьдчилан сэргийлдэг ямар ч гаж нөлөөгүйгээр эмчилдэг энэ байгалийн эмийн үүрэг гүйцэтгэдгийг аль хэдийн анагаахын шинжилгээ ухаанаар нотолцсон байгаа юм. 그리고 생식의 양이 너무 적어서 어떤 분들은 이게 생식 한 끼로 이게 식사가 정말 되느냐라고 물어보는 분들도 계십니다. Тэгээ нөгөө хэмжээг нь хүмүүс харахаараа хөө энэ амьд шимт хоол чинь айгүй бага штэ. Тэгэхээр би яг энэ чинь нэг удаа хоол идсэн гэж мэдэрч одоо чадах уу, энэ чинь тохирох уу гэж асуудаг байна. 생식은 화식보다, 그러니까 보통 익혀 먹는 음식보다 에너지 효율이 5배에서 6배 정도 더 높기 때문에 아주 작은 양을 섭취해도 우리 몸에 필요한 영양소를 공급할 수 있어서 건강 관리 및 유지에 도움을 줄 수 있습니다. Тэгэхээр амьд шимт хоол нь боловсруулад идсэн хоолноос одоо эрчим хүчнийхээ одоо ашигтай чанарынхаа хувьд 5-аас 6 дахин өндөр байдаг. Тэгээ ийм бага хэмжээгээр хэрэглэсэн ч гэсэн бидний биед хэрэгтэй байгаа шимт хичээлийг хангаж дүүрэхээс гадна эрүүл мэндийн талаар бид нар одоо санаа тавьж арчилахад тийм ээ маш их тусалдаг гэсэн санаа юм. 지금 줌으로 제 모습을 보시는 분은 제가 키가 큰지 작은지 아마 모를 겁니다. За зүүмээр намайг харж байгаа хүмүүс намайг өндөр үү намхан уу гэж бараг сайн мэдэхгүй байна. 그런데 제 키가 187cm입니다. За би өндөр бол 1.87 м. 그래서 지난번에 몽골에서 처음 본 분들은 굉장히 놀랐을 겁니다. Тэгээд Монголд анх харсан хүмүүс намайг хараад цочсон баха. 근데 이게 키가 크지만 아침에 생식 한 포만 먹는 것으로도 배가 고프지 않고 점심때까지 잘 지낼 수 있습니다. Тэгээ би ийм өндөр мөртлөө өглөө эзэн тэр нэг л уут хоолоороо өдрийн хоол хүртэл ингээд хангалуун байж татгалан байгаад чадчихаг. 물론 처음에는 많이 먹다가 조금 먹기 때문에 약간 배가 고프지만 시간이 지나갈수록 배고픔을 모르고 그리고 나중에는 아주 익숙해지게 됩니다. Анхандаа бол яг ингээд нөгөө их иддэг байж хагаад хэмжээгээ багасгачихж байгаа гэсэн санаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яваандаа ингээд дасаж ирээд харин ингээд тэр юу өлсөж байгаа мэдрэмж нь байхгүй болж эхэлдэг. 그러니까 생식을 통해서 내가 다이어트를 해야 되겠다 하는 경우는 아침보다 저녁에 이 생식을 먹고 배가 고픈 상태에서 잠을 자게 되면 확실하게 다이어트 하는데 많이 도움이 될 수 있습니다. За хэрвээ би одоо жин хаяхын төлөө те дэглэм барих гэж иднэ гэвэл та оройтой нэгийг идчихэд ерөөхдөө нэг тэр өлсгөлэн мэдрэмжтэйгээ унтаж чадах юм бол энэ бол жинхэнэ нөө дэглэм буюу тураах одоо үйлчлэл болдог. 그런데 몽골은 지금처럼 한겨울에 굉장히 추울 때는 또 너무 몸이 마르면 안 되니까 적당하게 건강을 지키면서 조금은 예쁜 몸을 위해서 양을 조금 줄여서 생식으로 관리하면 좋겠습니다. За Монгол их хүүтэн орон учраас одоо өвөлдөө тэгж огцом тураад ингэх юм бол хэцүү баха. Тэрний оронд ингээд тодорхой тий яг хэмжээнд нь тааруулж идээд гоё биеийг үүсгээд тэгээд одоо хүчтэй байсан дээр баха гэж бодож байна. 몸이 약하신 우리 부모님에게 생식을 드리면 도움이 될까요? 물어보는 분도 계십니다. За бас бие суултай өндөр настай одоо бидний эцэг эхчүүд энэ амьд шимт хоолыг идэхэд тохиромжтой юу гэж асуудаг хүмүүс бий. 기력이 약한 환자, 몸이 약한 환자나 어른들에게 꼭 필요한 영양소를 공급할 수 있고, 그리고 면역력 또 자기 몸을 스스로 치유하는 자연 치유력을 높여주기 때문에 질병 예방이나 회복에 큰 도움이 됩니다.
Мгм. Энэ тамир тэнхээ султай өвчтнүүд эсвэл одоо энэ ахмад настай хүмүүст энэ хоол нь зайлшгүй хэрэгтэй. Яг тэгэхээр шимт хичээлийг нь хангаж өгөхөөс гадна дархлаа болон байглаасаа өөрийгөө эдгэх чадварыг нэмэгдүүлдэг. Тийм учраас нөгөө аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон эдгэрхт нь маш их тус болдог хоол байхгүй юу? 그리고 어떤 음식보다도 아주 간단하게 한 포를 뜯어서 물에 타서 먹으면 되기 때문에 꾸준하게 건강 관리를 할 수 있습니다. За тэгээд ямар ч одоо бусад хийж байгаа хоол хүнснээс айгүй хялбархан зүгээр ингээд тэр уутыг задлаад усан тэгэл нариулаад идчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд эрүүл мэндэд тогтмол анхаарч чадах ийм хоол болсон гэсэн үг. 특히 만약에 혼자 사시는 분이 있다면 그런 분이야말로 이 생식이 본인의 건강을 지키는데 가장 좋은 방법이 될 수 있습니다. За ялангуяа нэг ганцаараа амьдардаг хүмүүс байна шүү дээ. Тэднэрт бол одоо эрүүл мэндээ яг сайн хамгаалж одоо өөрөө өөрийгөө анхаарахад яг энэ хоол бол тохиромжтой хоол болдог. 특히 학생이나 혹은 또 따로 떨어져 나는 뭐 자녀들이 있다. 그런 경우 혼자서 산다. 그럴 때 본인이 자신을 위해서 막 골고루 반찬을 하거나 뭐 조모에 좋은 것을 뭐 먹기가 쉽지 않습니다. Мгм. Тэгээ жишээ одоо тусдаа амьдарч байгаа хүүхдүүд чинь за эсвэл одоо хэн нэгэн хайртай хүмүүс чинь ганцаараа нөгөө завгүй учраас тэр хоол унд хийгээл ингээд амжихгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэднэрт бас энэ хоолыг өгөх нь ядаж ингээд сэтгэл амар эрүүл хоол идээд ингээд амьдраад ах боломжийг бий болгож байгаа. 그래서 하루 한 포, 하루에 한 번 생식을 먹는 것만으로도 내가 필요한 영양소를 어느 정도 공급할 수 있기 때문에 내 건강이 더 이상 나빠지지 않도록 꾸준하게 지키는 데 도움이 됩니다. Та өдөрт нэг уутыг дор хаяж идэхэд та өдөр болгон тийм ээ. Ингэнгүүт одоо таны эрүүл мэнд ерөөсөө муутахгүйгээр одоо эрүүл мэндээ арчлаад хамгаалаад захиад явхад боломж үүсэж байна гэсэн үг. 그리고 아이들에게도 생식이 도움이 되나요? 라고 물어보십니다. За амьд хоол нь хүүхдүүдэд ч гэсэн одоо тустай хоол мөн үү гэж бас асуудаг. 생식을 아침이나 혹은 간식으로 생식을 먹게 되면 필요한 영양소를 골고루 섭취할 수 있기 때문에 건강할 뿐만 아니라 이게 키가 크는데 키 성장에도 큰 도움이 됩니다. За энэ амьд хоол нь өглөөний хоолны оронд эсвэл одоо нөгөө шиир зугаа буюу зууш байдлаар хэрэглэвэл нөгөө хүүхдүүдийн хувьд шин тэжээлийн тэнцвэртэй авах боломж бүрдэн. За эрүүл мэндэд нь тустаагаас гадна ясанд нь маш сайн ингээд нөлөөлж байгаа учраас өндөр болоход өсөлтөнд нь ихээхэн дэмжлэг үзүүлдэг байна. 예를 들어서 우리 여기 계신 사장님들 가운데 우리 하정우 사장님이 있습니다. За жишээлбэл одоо энд байгаа Солонгос захирал дундаас нөгөө Хаажонгү гэж захирал байгаа. 보신 분은 아시겠지만 하정우 사장님 키가 아주 작습니다. Тэгээ харсан хүмүүс нь сайн мэдэх байхаа нөгөө энэ захирал нуруугаараа бол намхан. 아빠도 그렇게 큰 편은 아닌 것 같습니다. За аав нь гэсэн тийм их өндөр хүн бас биш. 그런데 이 자녀의 키가 조금 걱정이 돼서 병원에 데리고 갔습니다. За тэгээ хүүхдийнхээ өсөлтөнд санаа зовоод нөгөө эмнэлэгт очиод үзүүлж өгнүүлж байгаа байхгүй юу? 그래서 성장판 이게 키가 어느 정도 클 수 있는지 예측을 했는데 하정우 사장님 정확하게 얘기해 줄 수 있나요? За эмнэлгээс нөгөө хүүгийнх нь өсөлтийг тааварлаж одоо шинжилжээд тэд орчим хүртэл өснө гэж одоо хариу өгсөн байхгүй юу? Яг тодорхой хэд гэсэн билээ гэж асууж байгаа. 병원에서 네, 얘기해 보죠, 네. 하정우 사장님. 네. 병원에서 예측하기로 뼈 나이 검사로 173cm가 예상 키였어요. За эмнэлгээс бол ингээд ясны одоо шинжилгээ хийж үзээд метр 73 хүртэл өсөж чадна гэсэн юм дүгнэлт хийж өгсөн юм байна. 예, 그런데 그런데 성장판이 조금 열려 있다고 빠르게 키워야 된다고 이제 병원에선 얘기했습니다. За одоо яг өсөлтийн нөгөө ясны хавхлаг нээлттэй үе байна. Тэгэхээр илүү одоо хурдтайгаар өсөхийн төлөө ямар нэгэн сайн зүйлийг олон нэг хийлгээрэй л гэсэн юм байна. 생식과 또 유산균,
또 키 성장에 도움이 되는 제품들을 이제 1년 반을 열심히 먹였더니 키가 지금은 179cm까지 자랐어요. 음, тэгээд нөгөө бүтэн жил хагасын туршид ашигт бактери, за саяны шинэ тоол, за дээрэс нь одоо өсөлтөнд нөлөөлдөг хэд хэдэн бүтээгдэхүүн нэмэлтээр тасралтгүй идүүлсэн чи одоо бол метр 79 болсон байгаа гэнэ. 네, 하조사님 고맙습니다. За баярлалаа. 그러니까 병원에서 예측은 그 키가 173cm였는데 그 예측보다 훨씬 큰 음. 106cm나 더 큰 179cm가 되었다는 이야기입니다. Тэгэхээр эмнэлгээс нөгөө ясны шинжилгээ хийгээд 173 гэж оншилсан бол үнэхээр тэр хоолыг идээд 179 болтлоо өссөн байх нь. 그 외에도 생식을 오랫동안 판매하신 그 나이든 사장님들은 자기 아들뿐만 아니라 손녀들에게도 계속 이렇게 먹였는데 그 아이들도 키가 굉장히 빠르게 자라고 있다라고 얘기하고 있습니다. За ер нь өндөр настай урт удаан хугацаанд энэ хоолыг хэрэглэнгээ бусдад дамжуулж исэн захирлууд одоо бол ингээд нөгөө өөрийнхөө хүүхдүүдээс гадна ач зээнэртээ өгчөж байгаа, идүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэдний өсөлт бол одоо бүр хурдцтай өндөр болж байна гэж тэд нэр ярьцгааж байгаа. 그래서 아이들의 키가 좀 고민이 된다. 그런 분들을 만나게 되면 발화 생식을 1년 이상 꾸준하게 먹게 되면 키 크는데 도움이 될 수 있다라고 얘기해도 좋겠습니다. Тэгэхээр хүүхдийнхээ өсөлтөнд одоо их санаа зовж байна гэсэн эцэгчүүд юм уу тийм хүмүүстэй тааруул та энэ соёолж хоолыг ядаж тийм ээ бүтэн жил одоо жилээс дээш хугацаар тогтмол идүүлээрэ гэж зөвлөх юм бол тэдгээр хүүхдүүдэд маш том тусламж болно. 자, 생식의 좋은 점을 그러면 단 한마디로, 한 문장으로 설명한다면 다음과 같습니다. За хэрвээ энэ амьчимт хоолыг нэг өгүүлбэрээр хамгийн сайн талыг хэлээч гэвэл одоо дараагийнх шиг байх боломжтой. 생식에는 몸에 좋은 비타민, 미네랄, 영양소가 자연 그대로 들어있고 몸에 나쁜 첨가물이나 유해물질은 들어있지 않아서 한마디로 피를 깨끗하게 만들어 몸을 건강하게 만들어 주는 것입니다. Амьчимт хоолнд биеинд сайн витамин, эрдэс бодис шимт хичээлүүд байгаль дээрх тэр хэвээр агуулгаддаг бөгөөд бие хортой ямар нэгэн нэмэлт бодис хордуулагч өөрчлөлттэй бодис огт агуулаагүй тул нэг өгүүлбэрээр хэлбэл цусыг цэвэршүүлж биеийг эрүүл болгодог хоолоо гэж хэлэх юм байна. 오늘 제가 이렇게 말씀드린 내용이 생식이 왜 좋은지 한번 우리들이 이렇게 잘 기억할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. За өнөөдөр миний та бүхэнд дамжуулж байгаа зүйл энэ амьчимт хоол яагаад сайн юм бэ гэдэг зүйл нь таны одоо ой санамжинд үлдээсэй гэж хүсэж байна. 그런데 이제 조금 더 또 구체적으로 질병과 관련해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. За наривчлан цаашлаад одоо ужиг өвчнүүдэд яаж нөлөөлдөг юм бэ гэдэг тухайг харцгаая. 지금 일단 암에 대해서 조금 더 말씀을 드리겠는데요. 암 수술이 끝나고 항암 치료 중인데 생식을 먹어도 되나요? 아까 비슷한 질문인데요. 이 부분에 대해서 더 말씀드리겠습니다. За хорт хавдрын одоо мэсцэл хийлгээд дараа нь хим эмчилгээнд орж байгаа хүмүүс одоо энэ хоолыг хэрэглэж болох уу гэсэн асуулт ирдэг. Ерөнхийдөө төрүүлээд энэ асуултанд хариулъя. 생식은 무조건 처음 내가 암이라는 걸 진단을 받았을 때부터 바로 그때부터 좀 많이 드셔야 됩니다. За энэ амьчимт хоолыг хэрвээ хорт хавдрын онош тавигдсан л бол яг тэр мөчөөс эхлээд тогтмол одоо байн хэрэглэх нь зүйтэй. 그런데 그 위암이나 대장암 같이 이 소화기 계통은 일단 수술하고 나면 바로 그 생식을 먹으면 안 되고요. 일반 식사를 할 때까지 좀 기다렸다가 일반 식사를 할 수 있을 때 그때부터 생식을 먹으면 됩니다. Одоо гэхдээ хотоодны хавдар бүдүүн гисний хавдрын үед нөгөө
хагалгаа хийгээд дараа нь ингээд шууд хоол идүүлдэггүй байх нь л дээ. Тэгэхээр хагалгааны дараа хоол иддэг болсон үеэс энэ хоолыг одоо дахин одоо идэх боломжтой гэсэн үг. 그 외 다른 암, 예를 들면 뭐 간암이라든가 혹은 뭐 여성들 유방암이라든가 난소암이라든가 다른 암은 내가 수술하기 전부터 하고 난 후 바로 계속해서 꾸준하게 항암 치료할 때까지 계속 생식을 먹는 것이 도움이 됩니다. Харин бусад төрлийн хор тавдар жишээлбэл илэгний одоо хөхний савныч гэдэг юм уу те энэ хавдруудын одоо мэс заслын өмнө болон дараа мөн хийм эмчилгээнийхээ үеэр ч гэсэн энэ хоолыг байнгын хэрэглэхэд тохиромжтой. 지금 여기서 설명드리는 것처럼 중요한 것은 일단 암은 굉장히 무서운 질병이기 때문에 일단 현대의학, 즉 병원의 도움을 먼저 반드시 받아야 합니다. За энд тайлбарлаж байгаа чухал зүйлийг та бас анзаараарай. Хавдрын өвчин бол одоо мэдээж аимшигтай өвчин тий. Тэгээ энэ өвчнийг одоо эдгэх эмчилгээний тулд мэдээж бидэрт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ зайлшгүй хэрэгтэй. 그러니까 암을 발견하면 일단 먼저 수술을 해야 되고 두 번째 병원에서 또 항암 치료를 해야 된다라면 그에 따르는 것이 도움이 되겠습니다. За мэдээж одоо эмнэлгээс тань хаалгааны дараа хийн эмчилгээ хийнэ л гэсэн бол одоо бид нар тэр эмнэлгийн зааврыг дагах ёстой шүү дээ. 그런데 병원에만 다 맡겨버리면 그 의사들이 내 몸이 완전히 회복되는 것에 대한 책임을 절대 지지 않습니다. За гэхдээ эмнэлэгт л одоо байгууллагт нь хамаг бие даатгачих юм бол тэр эмчнэр чинь бүрэн дүүрэн таныг одоо эмчилгээд эрүүл болгох тэр хариуцлагт бол хангалттай хүрч чадахгүй шүү дээ. 따라서 치료는 병원에 맡기지만 의사 선생님에게 맡기지만 내 몸을 위한 관리는 내가 스스로 꼭 해야 합니다. За мэдээж одоо эмчилгээнийхэн талаас бид нэр эмнэлэгт одоо даатгах нь гэхдээ цаашаа арчлах, тордох, санаа тавьж анхаарах зүйл нь би өөрөө хийх ёстой шүү дээ. 그래서 암 환자에게 생식이 중요한 이유는 조금 전에 말씀드린 것처럼 내 몸을 위한 가장 좋은 영양분을 빠르게 섭취할 수 있기 때문입니다. За тэгэхээр хавдрын өвчтөй хүмүүст яг энэ хоол чухал юм бэ гэхээр түрүүн хэлсэнчлэн миний биед одоо аль хэдийн унаад байгаа байхгүй бол одоо тэр дархлааны одоо өвтцийг тэр үйл ажиллагааг сэргээж өгч жоод хурдтайгаар буцаагаа сэргээгээд өгч байгаа болохоор чухал хоол байгаа. 다시 한 번 더 강조하겠습니다. 특히 항암 중일 때는 생식을 꼭 드셔야 합니다. За дахиад би чухалчилмаар байна. Ялангуяа энэ хийм эмчилгээ хийлгэж явах үед энэ амьд шимт хоолыг заавал идэх хэрэгтэй. 왜냐하면 아주 적은 양으로도 몸에 필요한 영양소를 골고루 섭취할 수 있기 때문에 면역력이 정상화, 그러니까 회복되는 데 도움이 되고 항암제 독성에 의한 부작용을 줄여주고 또 간을 보호하는 효과가 있기 때문입니다. Учир нь одоо нөгөө их бага хэмжээгээр хэрэгэлсэн ч энэ бие махбодод маань хэрэгтэй шин тэжээлийг тэнцвэртэйгээр бид нар авах боломжтой. Тэгээд дархлаа хэвэн болоход туслаад хийм эмчилгээний эмийн тэр гаж нөлөө хордлогоос үүдэлтэй тэр нөлөөнүүдийг багасгах нь элэг гэмтгээс хамгаалдаг ийм нөлөөтэй хоол байгаа юм. 자, 이게 일본에 있는 그 의사 선생님인데요. 이 나구모 요시노리라는 박사님이 있습니다. За Японд байгаа энэ Нагума Йошинори гэдэг нэг эмч хүн байна. 이분은 책을 냈는데 하루에 한 끼를 먹는데 이걸 약 2개월 정도만 하면 몸이 이 놀라운 변화가 일어난다는 것을 과학적으로 그리고 의학적으로 이렇게 제시했습니다. За энэ эмч яасан бэ гэхээр өдөрт нэг удаа одоо яг ийм төгс ийм хүнсний ногоо хооллолтыг 52 хоног ойролцоогоор 2 сарын хугацаанд идсэн байгаа хгүй. Тэгэд энэ дадлыг хөвшүүлээд бие махбодод нь шинжлэх ухааны талаас маш гайхалтай өөрчлөлт гарлаа гэдгийг нотлоод тэгээд түүгээр ном болгож танилцуулсан байна.
그러니까 일식을 52일 동안, 약 2개월 동안 하면 적정 체중으로 돌아오고 과일과 채소 이런 본래의 맛을 느끼게 된다라고 얘기했습니다. Өдөрт нэг удаа яг ийм амьд шимт хоол тий тодорхой хэмжээгээр өөрөө бэлдээд идсэн ба шүү дээ. 52 хоногийн турш идсэн чинь биеийнхэн жин байх ёстой хэмжээнд ортсон мөн жимс хүнсний ногооны жинхэнэ тэр байгалийн амтыг мэдэрч эхэлж гин гэж байгаа байхгүй юу? 물론 일본의 이 의사 선생님 직업과 또 몽골에서 현지에서 뭐 유목 생활한다든가 이런 분과 환경이 다르기 때문에 반드시 따라할 수는 없습니다. Мэдээж Япон, Монгол хүмүүсийн амьдарч байгаа орчин одоо хооллолт өөр учраас яг одоо энэ хүнийх шиг ингээд дагах мэдээж боломж бидэрт байхгүй шүү дээ. 그런데 이렇게 적게 먹어서 내 몸을 건강하게 할 수 있는 가장 손쉬운 방법이 생식을 하루 2번씩 아침과 저녁에 한 2달 정도 계속 꾸준하게 먹어도 몸이 많이 회복되는 것을 알 수 있게 됩니다. Гэхдээ та энэ амьд шин тоолыг өглөө нэг орой нэг идээд магадгүй ингээд тасралтгүй 2 сарын турш идэхэд биеинд чинь гайхалтай юм янз бүрийн сайн өөрчлөлтүүд гарахыг харах боломжтой юм. 그런데 생식 2끼를 내가 좋은 걸 먹었으니까 한 끼는 나쁜 걸 먹어도 된다 해서 마구마구 평소에보다 막 자신 있게 나쁜 걸 많이 먹게 되면 큰 도움이 되지 않습니다. Тэг мэдээж нөгөө за би одоо өглөөр айгүй мундаг гоё мэдсэн. Айгүй сайн биеийн сайн мэдсэн. Одоо үлдсэн нэг хоолоо бол юу ч ийдсэн яадгийг гэх юм бол мэдээж одоо эн чинь бас үр дүнг болон сул болгоно шүү дээ. 이분의 지금 70살 됐습니다. 70살이 넘었는데 지금 사진을 보십시오. 얼마나 젊게 보입니까? Одоо энэ хүн нөгөө Япон багш чинь эмч чинь одоо 70 настай мөртлөө ийм залуу харагдаж байгаа байхгүй. 그런데 이분이 하루 한 끼를 먹은 그 결과가 이렇게 굉장히 이 젊음을 유지하게 만들어 준 모습을 지금 보여주고 있습니다. Өдөрт одоо нэг л удаа одоо энэ хоолыг туршсан биз дээ хүн хүнсний ногоо идэхээр тий. Гэтэл одоо ийм их үр дүн гарсан байна. 그러니까 우리 몸의 건강을 위해서 우리는 무조건 많이 먹으면 좋다라고 생각하는데 실제적으로 우리 몸에 필요한 이상의 많은 양을 먹게 되면 노화가 오히려 빨리 진행이 될 수 있습니다. Одоо бид нар их сайн идэх хэрэгтэй гэж ингээл хамаа намаагүй идчихэж байгаа шүү дээ тий. Энд ч сайн тэр сайн гэтэл үнэндээ тэр идчихэж байгаа зүйлсүүд бидний одоо хөгшрөх явцыг болон хурдсах зүйлсүүд ихтэй байгаа байхгүй. 지난번 철목 목사님과 같이 식사를 할 때 몽골 분들이 야채를 안 먹는 이유는 이 소나 양들이 야채를 많이 먹어서 그 소를 잡아 먹으면 야채를 먹는 것과 똑같다고 그렇게 말씀하시는 걸 들은 적이 있습니다. Тэгээ урд нөгөө золон пастортай хамт хоол идчихсэн чинь манай энэ бэлчээрийн мал чинь нөгөө маш олон төрлийн эмийн ургамал идчихэж байгаа учраас Монгол хүмүүс одоо ногоо идэхгүйгээр маханд нь шингэсэн ногоогоо хамт идээд бараг ногоогоо хамт идчихэж байгаамаа гэж тайлбарлаж өгсөн. 그런데 분명히 그렇지 않습니다. 우리가 직접 생야채를 먹는 것과 그 고기를 먹는 것과는 분명히 다릅니다. Гэтэл одоо бид нар өөрөө яг тэр байглаас нь шууд аваад идэх тий эсвэл тэр мал идсэн махыг идэх хоёрт ялгаа байгаа. 그래서 지금까지 고기를 중심으로 많이 드신 분도 고기 생식을 통해서 이 야채를 직접적으로 먹게 되면 그 생식 속에 들어있는 그 미량 영양소, 작은 영양소가 우리 몸에 먹은 음식을 빨리 분해해 주기 때문에 정말 몽골 분들에게 이 생식은 가장 좋은 식사가 될 수 있습니다. Одоо манхан хүнсийг хэрэглэж байгаа монгол хүмүүсийн хувьд энэ амьд шимт хоолыг давхар ингээ хэрэглэх юм бол тэр их одоо орсон хүнсийг энэ микроэлементүүд ч ороод маш сайн задлж өгөө шингэх ийм боломжийг бий болгож байгаа учраас монгол хүмүүсийн хувьд бол зайлшгүй илүү хэрэглэх ёстой гэж харж байгаа.
자, 이제 또, 이 식사만 바로 하면 암물 발생을 굉장히 낮출 수 있게 됩니다. За үнэхээр одоо энэ хоолоор та тогтмол хоолсоор авах юм бол хорт хавдраас одоо урьдчилан сэргийлэх. За энэ нь одоо ер нь өвчлөлийг багасгах юм боломж байхгүй. Энийг хэдий одоо нотлсон байна. 대장암, 유방암, 남자들의 많은 전립선암도 이렇게 생식처럼 아주 좋은 음식을 먹게 되면 그 절반 이상, 그러니까 이렇게 효과를 볼 수 있습니다. За тэгэхээр одоо бүдүүн гидсний хорт хавдар, хөхний хорт хавдар, эрчүүдийн одоо төрөө булчир хаан хорт хавдар гээл тий. Энэ зохистой зөв хүнсийг хэрэглэх юм бол одоо маш өндөр хувиар урьдчилан сэргийлэх боломжийг олж авах нэ гэсэн үг. 최근에 한 10년간 한국에서 젊은 여성 유방암 환자가 굉장히 많이 늘어났습니다. Сүүлийн 10 жилд Солонгост ч гэсэн одоо энэ хөхний хавдрын өсөлт маш их болж байна. 그런데 그 대부분의 큰 원인이 먹는 것과 대부분 상관이 많았습니다. Тэгээ хавдрын өвчлөлийн ихэнх хувь нь идэж байгаа зүйлээс нь шалтгаалж байна гэсэн ийм дүгнэлт байгаа байхгүй юу? 물론 여러 가지 원인 중에 또 스트레스도 큰 원인이 될 수도 있습니다. За мэдээж өөр олон шалтгаан байгаа л да. Тэр дотор жишээ нь стресс чинь бас хамгийн их хувийг эзэлж явах жишээтэй. 그러나 어쨌든 내가 먹는 것만 잘 관리한다면 정말 그 유방암 같이 그런 또 어려운 질병도 예방하는데 큰 도움이 분명히 될 수 있습니다. За хэрвээ бид нар энэ идэж ууж байгаа зүйлээ зөв зохистой болгож чадах юм бол одоо маш олон төрлийн өвчил хавдраас тэ урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн хувьд зохистой зүйлийг бий болгоно гэсэн санаа. 그리고 췌장암은 정말 굉장히 위험한데 어쨌든 대부분 무서운 그런 암들을 음식을 잘 바꾸게 되면 보통 한 50% 정도 예방할 수 있다라고 알려져 있습니다. Ялангуяа энэ үхэлд хүргэдэг өндөр эрсдэлтэй хамгийн аимшигтай гэж хэлэгддэг нойр булчирхан хорт хавдар байна тий. За энэ аимшигтай хорт хавдруудыг энэ хоололж байгаа дадал зуршлаа сайжруулснаар зөв болгосноор 50% хүртэл одоо хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэдэг нь сайн мэдээ байгаа юм. 이제 요거 이제 예고편입니다. 다음 주에는 생식을 먹었을 때 어떻게 질병에 대해서 효과가 있는지 바로 다음 주에 계속해서 설명을 하도록 하겠습니다. За дараагийн 7 хоногт болохоор энэ амьд шимт хоол хүнсийг хэрэглэхэд олон төрлийн ужиг өвчлөлттэй анагаах ухааны хувьд талаас ямар нотлохой болоод байгаа юм бэ гэдэг тухай үр дүнгийнхэн тухай үзэх болно. 네. 오늘 지금 1시간 동안 열심히 들어주셔서 감사합니다. За нэг цагийн туршид ингээ хичээнгүлэн сонсож өгсөн та бүхэнд маш их баярлалаа.